19 апрели соли 2025. Ассалому алейкум дӯстон, тамошобинои ҳамешагии ютуб канали Молбозори Хуҷанд. Қарор дорем дар ноҳияи Ҷаббор Расулов, деҳаи Ғӯлакандоз. боварӣ дорам ки бисёри нафари подписчикҳо аллакай медонанд ки мо ҳар ҳафта рӯзи шанбе аз ҳамин бозор видеороликҳои беҳтарин ташкил мекунем. имрӯза видеоролики моям боварӣ дорам ки беҳад наворои хуб мешавад дӯстон. видеои то охири тамошо карда ҳатман аз нарху навои ҳамин рӯза бохабар шавитон дӯстон. чанд пул шудааст ако? 12600 сом манин боқича мана савдо шудааст. савдо рафти савдо. ҳоло барака нелеки. хуб дӯстон, тамошобино, манаи манзараи зебо молбозори Ғӯлакандоз. ҳозир ҳама намуди молҳоро бошад кам-кам навор гирифта нишон метиҳем. чанд пул шуда меошно? ча? ҳоли савдо нашудааст. бо қои мепойдиги, ембе мебастиги. Ако чанд пулин ҳо? 18500 сомоне. барои ем бастам. қачои беҳад наст барои ем бастан. ҳозир майдатароши мебинем, баъд фарбиҳои тайёраша. ҳоло бисёр бозоранда. чанд пул шуда сами? чанд пул кадайне? 14000 савдо мешавад. савдо шудми? савдо шудми ошно? чанд? 14200, 14200. кане деҳқониш чанд пул нарх кадан ако? 12200 сомон нарх кадига. ин боқичи алочи поре. 12200 сомон. 12200. берган ёк мана. хуб мана бо майдатарошам мебинем. мувофиқи талаб. ако чанд пулин ҳо? 13000 сомони боз муомилаш аст. 13000. боз майдатарош мана барои заминдоро. чанд пули? 8000 9000 будааст тақрибан. чанд пули ҳо? 9000. 9000 мана 8000 9000 буқичаҳо барои ем баста. кадоми савдо? ако чандташ савдо? чандташ? дуташ? 21. як барои заминдоро молои хароб. ем нахӯрдаги моло мана 21000 нарх кадося. 10-11. Qancha savdo shudasiz? Chand pul kadar? 4000 narx deyapti. Savdoy haqqoniy 6000 shudasiz nadodo soy. Savdo shudasiz buni. Sherxur boqqacha. Mana ma'mul oldim. Bozori pichog'i. 6000 narx. Olgan narxiga sotdim. Boqqachoy 10000 mana maydash. Uni hojmaningiz zo'r narsa. Baraka topasin. Bu savdo meşa. Ako chenik tosi? Champli maydo.
چهار کلانتراش 2000 میره. 1 2 3 4 9000 savdo. Maydişe çi maydişe? Savdo şudur. Kalona 16000. Dutta maydaş 14000, dutta may kalona 16000. Ön 4000, ön 6000. Kami bor. Bu kiçi şved mana 14000 narx ketyapti. Ön 4000. Mana 16000 so'm mana bu qaysi metal savdo shudasi mana. 16000 baraka bo'ldi. 16000 so'm. خب mana bu qo'y farbeha tomosha mekunیم دوستو. Narxonoy farbeha kuni champuli savdo shudosi. Asosan poshkada savdo meshadi inja. Champul narxi damine? Yine 200 kaldı. Tarozi mondagimi yo nemi? Chilafi be neydi? Chilafi ne? Kilo barkash chilaf somon poshkada 27300. Qani jo'rajon? Afoshan va sev budas mola. Mana molis pitamen budas. Koç. 27300. Yanında bu simental oşay. Ne champul kalosya? Jak mo'lo bachchashmi hadushan? Ha, anemi mo'lo kutosya. Hamin janda u kosham hadush az jak oshchi kutosya. Hozir va ham nishon metim. Anemi mo'l. Mana. Hozir bu mo'loy farbe nishon dode davomashmi berdim. Ako chand shud olsam ey? 18200 so'm mana mo'l savdo shudos. Barkashash 45 so'm budas mana. Kilo barkash. Mo'li salimako. Ko'y salimako mo'l shom budas mana. YouTube re ochaklar. Mo'loy so'x. En show. Champuli narxi qanaqa? Mo'loy surx. Xudi limuzin parodo mondog budas. Behad mo'loy xavs. O'zi narxisha befahmi. Molhoro boshad tarozi mondagi nebudyan. Har do enimi surxe mana. 55000 so'm narxi دیگه. Kilo barkashash az ro'y 49 so'moni. Lekin sohibi mol baraka dodagi ne ole. Hamin narxoyi ki guftim. Anamin narxi xaridoron narxi دیگه. Bu کدومش savdo? Siyah mi? 15700 narxi dostam mana bu qicha nigoh bori. کدومشه bu? Champul narxi dayne? 20600 کرد. 20600 so'm narxi dostam mana. Bu mo'yna xeyr. 20600. Shudayam meshudasi. Sredniy badanash nim tayyor. Bu qayd 2 so'l. Molik ijod taqo? Molik Tojikobod mana. Подписчико hayami as Tojikobod. خوب من هولانگی بقیه دوده رش به گفته گپا اکا اینه چند پول نرخ دوسیا؟ 20000 چند؟ 20100 so'm mana. 20100 so'm narxi دیگه.
خب دوام نهاره تماشا میکنیم یک جای دوستان که در خود هواها چی خیر رفته است. الان بقچه انگوس بوده است. مالی کی؟ این شامه؟ 25,000 نرخ که دیگه. من این بقیه انگوس چه دیگه 25,000 برگن yok. Çıkar dostum ara. Haberdin angus. Yakunیم sola bu qey simenti almana. Soğut beyan meşad, yembe bastan beyan meşad. Figura çaşm şuru budasa. Tarozu mondid mi? Kilo barkaş 50 so'm. Ne oldu şuma frukt olsun mi? Mo'li furushi budasi. Yakta sho'xash giftega yaktash savzida. این نمره تلفن چند یا خریدارا میخریدگی باشم مولچی ناست 5 تا 1 55 و 54 منه اگر که زلبه توغری بیاد پایهاش همه جاش سیاحت باشد از صاحبش معلومات چه گریتون لیکن مولچی ناست بوده است نشاط ارزانی قیمتش من هیچی گفته نمیتونم لیکن سلامتیش میپرستم اگر که پسند آید خریداری میکنید خب من مالهای شیردار با آمدیم مالهای آچه بچه به سالدهای انقش باشد نشان میتیم چند شد است؟ 23,600 نازشنده gösterece aşağı bu. Moli orça bahçe. Gösterece nar boyu. Bu kaça? Sahibi mol megan masale şirdodan aşmı. Adutta ömün çok hoş. 5 لیتر 6 لیتر شیر میجوشتن دو تیشه بچهش میخورد است به سری آزو 23,700 شد نرخش لیکن الله برکه نه اکو چامبول کدای نه 300 کم 22 بگو زنی چامه نزدیک می 300 کم 22,000 نرخ کده yakın zoy mole dujon Ako çam buldasın? Nevzanin karar. Kadar zoru 500 gösele çeşm oddaçı Takriban yak sayıyor bahçaş 19,500 sonra Leki tagaş bihat kalon budasın Ozi şirişi mifahmim Ako şiraş çantı? Tahlitir ziyo Kudaş tagaşan pistonoş kalon malum Göseleçeş moddaçı guftim Nav tavalut kedigi oli nonfoş asın Takriban sayın bahçe Şayet ki çoğunun boşa Çan bunun hakkıdan? Çan? 21,700 21 21,000 afsat Göseleçeş moddaçı budas Çan dışır mı etiyadın? 10 litr şir Şebu sahar 10 litr şir Moli oça bahçe, moli navbeti 14,000 narx دیگه بچهش بفکرم مدتچه بود اسمونه خب دیگه راشه میبینیم دوستان ویدیو رو که دستگیری کنیتون لایک بزنیتون اگر که پسند آید مولای سریدنیه میبینیم میروز نرخاش دست رساشه
اکو چند بود نخدا؟ 12,500. یکم بچهش می؟ مدت چه بود است بچهش گوساله چشمه؟ 12,500. Kurmaya bir oldu. Neş çan kadar? Çan? 22,000. Narmi moda aynı. Bachchash narm بود است. 22,000. خوب دوستان تماشابینان تماشا میکنیم برچه‌های بی اوچه نوبتش اومد. حتما اگر که همین خیلی نوارهای ما به شما پسند بیاید دیگر علمی یوتیوب کانالی ما پادپیسات کنید اون دوستان ما باشد برای شمایان هر هفته از دو سه بازارهای ولایت سوخت علمی خیلی نوارهای بزیب تشکیل میکنیم شمایان من اگر که مالخر باشتون یا که مال فروش همین نرخ آواید تماشا کرده رستشاد گرفته یعنی که میخریتون یا که میفروشتون اکا چند پولی ها؟ 2600. پشقال می همش؟ 2600 سامانه منه پشقال بره های بی اوچه 2600 کمی بار یا سورتش چکلی ها؟ سورتای حساری منه 2800 سامانه بوده است این های علکه بسیاری نفرها ایلیته هم میگن ایلیته یعنی که اون سورتای نازش سورتای نازش oyandı Barəçöy naz meşhudigi, Moloy naz meşhudigi Dumbeçoş kalon 2800 kemi bor Takriban dolar بگیریم 260 دلار 250 دلار همین خیلی هر یک تاش برادر Özbekistan'ı ما از شهر سمرقند و بخارا هر کجا می نویسند تقریبا همین خیلی 250 260 دلاری Barəçöy به اوچه نمره تلفن چند نکن 93 93 516 516 61 61 62 62 منه Rastafkam dora. دستافکشان بود است اگر معقول شود با معلوماتش خودتون پره میکنتون از اینجانده به فکرم قویتشانده مودشان بود یا از مودشان مایا اینجانده همش نرمی 2700 نه aksiya 2400 2400 سومونی منه 2400 سومونی افتوسیان یک جای وای سودا دو نرخ میخیر اپتوم سودا 2400 میگم Bu çampulin başı doroş. 3000 Ha, 3000 somoni narxıdır. 3000'dan bergan yox mənə. Onda belə bahçədə ol. Kuşqor mu atışam? Ey naş moda yaş kuşkora. Çampulin narxıda. 4000 Ad düşa. Kalonaş molda budas, inaş kuşqor. Moda barre, kuşqor barre mənə. 4000 somon narxı دیگه 4000 bergan yox buna. Oloy masçı obudas. Maçinski parodas. Hani buzu bahçe aloyda kede furu xatonda kunam agar. Am ve judoyam oçaş baska dostuna. Ana برای همین نرخشم نمیپرسیم چند پول نرخ نکو؟ 22 مولده چه می بچهش؟ باره چشم مولده چه؟ 2200 نرخ دیگه خوشخور میکو؟ چند پولی نرخ دام؟ این کلون تراشه ده ها؟ 2050 سومونی نرخ دیگه منه 1 2 3 4 سال کشکور باره منه کشکور باره چوی ناز بود است لیکن منه دروز دون بچه هاشم کلام
2050 سوم 2050 سوم. این بیچاره بچه جدا کده فروخت. خب بانه چند بود شده؟ 3000 çekedik. خوشخور بچهش؟ 3200 3300 نرخ دیگه منه. گوسفند اوچه بچهش خوشخورچه. چند پولی ها؟ 2300 می؟ سه تا اوچه و سه بچه 12300 سومون نرخ دیگه منه. سه تا بارچوش نرخ همه اوچه هاش خوشخورچه 12300 سومون نرخ دیگه. Balları boşkor aka, balları boşkor. بچهش خوشخورچه. Boşkorcha ballar. Nomi? 12700 qilyapti. نمره تلفن چند به؟ یعنی کی نمره به؟ تلفن؟ من قسم شما به. Ani men چند نمره؟ hozir sotaman, ketaman aka, boshqa qo'y yo'q. بفروشم بگو. Pul bilmiyoruz ya. خوب دوستان تماشابینان همه برای دستگیری رحمتی کلام بار دیگر سلامت باشید.